Vanoi gamtina Kuki chate hozo sena bon chawin thlapha bulte ni simli Tuesday ni khuin jong ni thla thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti Manipur gam so gale tul achi thla jing lain mai lei hon party level in politics abol jinguvin and brain singin no confidence motion koiman assembly apodo thelo ding hitia gina bol na thu ho ogrami bobi en aphon do nung chun BJP hon jong thu phon hen boluvin Manipur gam songa gale tol akipat na hi Congress government masahon awai pu lai wa to gun chum apodo hauzi hitin BJP in phongdo win chule union home minister Amit Shah en sangni le som ni le thum sunga ni thum sung Manipur gam sung hong vil lai chun Congress party hon Amit Shah to kyuna panding anom po win Congress party ho ko na ki bol ho chu sang po vetin BJP in phongdo vi Manipur State BJP spokesperson M. Suresh in Sena, Manipur Gamsunga, Galitol Onki Patdo na ho, Azidita, Huldo Ding Le, BP Hon, Hasad Gantina to ho, Head Doding Ngai Tin Pongdo in. Suletuchi BJP spokesperson Patun Sebena, Ebola, Opposition Party Hon, Gamdang Tingoi Mi Hoto, Suspension of Operation SO Noya, Kinoptuna Apollo Vatsule, Imphal Paitsam Vela Hoa, Tingoi Mi Ho Kem Ho, asado sa uhamtin Congress Party ho thi mo chani achi sa sang delegate kuma anakipan hichi galetul hi BJP in somlo ka a kasuna wa theidiu mo hinam tin ama pan don jong na bole India Prime Minister Narendra Modi in Manipur gamsung galetul thu ho a selesa anei puitin Congress on thi mo chan jingwin ahin la Rahul Gandhi in zirba ma ki that ho nupi thum le chapang thum hon thina tu nau chungchang thu a Thimo chan kha mong hinam tin ama pan Congress on so sale Lok Sabha MP bimola ko examen Parliament na aholim na chun Manipur gamsong galetul ki patna azidita huldo na dingin Joint Parliamentary Committee sim do hian tia asei cho apamo the jing 18 chuchi BJP spokesperson pa chun aphongda in chule ama pan seina Member of Parliament bimola ko examen galetul ki patna azi a hello laida na hitin ama pan aphongdo e Member of Parliament MP bimolo ko examine seina phaicham sunga thingnoi mi ho phabep cho ruling government hon awa akhangova atoso do hidanin phongda in MP bimolo ko examine chuchi thingnoi mi sei chu koi thingnoi mi ho seina ham hin sei chin hen chule athu sei chun ama chu village volunteer ho melma hina ata langin bimolo ko exam thu sei ji a Manipur State sunga Armed Force Special Power Act AFSPA aungki ko ipopo wa hile MP bimolo ko examine mo ki poding hitin jong ama pan phongdo e chule ama pan sebena Congress hon Kuki mele mi som ho ki thu pina a waipu na dinga to gun asimo hitin phongdo in chule ama pan sebena Congress Party hon politics a phachum na ding boldau hen tin jong chuchi BJP spokesperson pa chun phongdo in chukit le Manipur Chief Minister in galetul chung changa imacha bol poitin Chief Minister Thimo Chanwin ahin la MP bimol ko examine heading cho Manipura Article 355A akikoin law and order hi center ho khut noya hitin chuchi state BJP spokesperson pa chun phongdo e chuchi BJP spokesperson M Suresh Kitipan sebena MP bimol ko examine mailei khat hinin thulela ho sei henlang gampa midanin selesa neida hentin zonga phongdo e Manipur gamsunga Article 355 umong hinam tia Tuso mi hon ama pa chu do na ani na wachun ama pa na seina security advisor akoi hi apot chet na khat hitin ama pan an don bud e Member of Parliament bimol ko examine BJP government ruling government asu salin ki vai pu na jong chu Banana Republic ti chu mi tham ho mi khat lani thunei na noya ki vai pu na na mun le phatchum na ho jo se mi pi changlova alin alal ho bovin aphatchum pinawa ki vaipu na khat a hi ti a aphun do na chungchu na chun ama pan Joint Parliamentary Committee in Manipur gamsung vilna nei hen lang thilum dan ho josi phata in khulchil na nei hen tia an phun do a hi MP bimol ko exam thu sei hole ruling government do na apan la an hot cho biren government to sot hon phamo sa le jingwin election kitting le Kuki hola election ga tet mai hen mai lei nampi adinga pangnei po en ti pe uv chuchi MP bimolo ko exam thu sei cho
mấy thầy hòn social media là họ in anh thế thang leo vin election anh ấy ta to kithon in mấy thầy hòn thil dốc si hi politics bol nan among jing tau vi Kuki Inpi Manipur in February ni simli tu ni chun press release khat na so da vin mấy thầy hòn thu so la hoa anh thế thang ngo Kuki Inpi Manipur president pu sit jang khung sai chungin thung jang kho sunga kanile ki wa thla na chungchanga chun FIR khat an Kisunlut tai tia Zolenal thu ho athe thang cho apamo le jenge tin Kukin pin phong do win chudabang na to cho pu se jang khung sai su min sen na dinga abol jing se jong hipon Kukin nam pum pi su min sen na dinga abol hitin Kukin pin phong do ve Kukin pin nam sunga ka ni le ki bol ho hi hatin ka do dal jing win chule ga na ho ka bol jing je win ka ni le bol hatin khisu tan chuti ji chun Kukin pi president pu se jang khung sai cho kanile bol hotu sot dana an Kisei chu asei hilo hi state government in Zolenal thu ho asei jing ho to su be dinga chu to bang chu abol hi tin zong Kukin pin aphung do vi Kukin pi president pu si jang khung sai ata sa da mon ho ji in mundanga pan sa hin chuchi lungjang khusunga thilsu thun ni khu zong chun ama chu lungjang khusunga anum pon chuchi thilsu chungchang zong chu a het lo hi chuti ji chun chuchi thil so a pu si jang khung sai pangdana sei ucho apat thu hi bovin athu sei ho phot chet na ding zong lo hi chule Kukin pin sei be na wachun thu su khat na so do ma sang chun thu ta na khol do diwa pha hi tin zong Kukin pin phong do ve chutubang Zolenal thu ho hin so do hon mi pi ho hinga ngaidam hin ki thu mu hen chutubang Zolenal thu ki so do ho chun Kukin pi president pu si jang khung sai ami hina asu min se jing se zong hilovin nampi na ta san naw zong a thladai sa hi izem ti a chutubang bol hon ngaidam a hin ki thum lo wa hi le mopona nei hon chutubang Zolenal thu hin so do ho chunga got na pi hen tin zong Kukin pin nge na zong na bol vi Arkan army hon magweri zon nga pe township sunga Myanmar junta sipai ho panmun khat chu ala do thaw vi Arkan army hon Rakhine state a agal bolo anga nunguvin Rakhine state gamgila a ho a Myanmar junta sipai ho chungin agal bolo azom zingovi junta sipai ho chu gari truck som ni leget dim se na hungki tola hiwin an khopi le padan khopi ki khom tu na lampi a panmun aki semova Rakhine state bulu dinga kisa hiwi Arkan army hon chuchi Myanmar junta sipai ho chu mi som gupwal athatovin chule junta sipai mi tamta zong ahingin amanovin chule galman cha tamta zong an ki chom do uvi Myanmar junta sipai reinforcement team ho chu amunamunin People's Defense Force PDF group hon analamtinovin asubo uvi magwari zon sunga Myanmar junta sipai ho galman cha ki sim do na factory group umahin chuchi factory ho chu Arkan army hole PDF hon to pha te ding a good jing o hi Myanmar junta sipai hon chumun ho akon chun Mizail ho zon kisim do singuvi Myanmar junta vai pu hon Rakhine state le magweri zon gamgilo a ho chun junta sipai ho mi sangle zathumwal an solud o hin chuchi junta sipai ho la thile ki tong kha mi tam ta nunguvin tu hin gamgila ho den lalai junta sipai ho chu mi zasagi velbo hi taw vetin thu so ki mu chun phung do e chule thu so dang khat chun aseina Mon State Belin Township sunga Myanmar junta sipai ho don agal boljing Karen National Union Army Wing Karen National Liberation Army hole apan khompi hovin Myanmar junta sipai ho kem khat junta sipai ho mi zakhat vel na kem khat chu anabulu vin junta sipai ho mi somni leko amanovin chi junta sipai amat hola chun junta sipai battalion commander ko ong kitipa zong apangi Karen National Union Army Wing KNL hoto apan khompi ho chu People's Defense Force PDF hole Bamar People's Liberation Army BPLA ho chule Force for Federal Democracy FFD holo hiwi chumuna akikap tu na wachun KNL hole apan khompi ho panmun ho chu Myanmar junta sipai hon wanleng ho fighter jet so mangchan boma anabulu jingje uchun chuchi kem chu KNL hole apan khompi ho chun bailam te in analado zo povin thakhat sungdi chet akido nung chun chuchi kem chu combined force on analado hamuvi KNL hol apan khompi ho combined force on kem abulu na wachun Myanmar junta sipai ho mi tam ten thin an to vi Amal People's Liberation Army hon kem abulu na wa junta sipai ho hinga amat naw video footage so social media la hoin hin so do vi
sumuna ki kap tu na wachun KNLA keder khat to FFP keder khat in thina an to thloni Myanmar junta sipai ho kem sunga kun chun combined force on howitzer kiti bomlin kap do no jong thum zen an kila do uvi thuso chanin ki chai tai thuso ngai ho zo sin bon chawin mangpha